Assalamualaikum barudak kayak orang arek ngedrone ya cuaca halus pokoknya mah. Oke mimiti biasanya barudak kurang lelumpangan heula we ayeuna mah di sawah. Set Pinaslik 2 ya, kita menjauh. Ini mode fitur drone ya. Mumpung cuacaan halus itu jadi orang ngedrone gitu. Orang diputer-puter seetik, cuil. Ganti deui. Nah, aya cuaca halus dulur. Duh,